Wow, mulian tu Pwuhng ko kusanit kay Sagaw. Tengah tahu lugay yang way pakanin Pohnpei. Nan huyak pur toror karya sa payuwat. Wasan huyak puran Legislature tay labalap kolonia Pohnpei. Ranwat April ay sa kriya sa kriyaw. Paran counter ya kriya sa kuno. Niyasin o ranwat huyak. Ran kasili sa 101 huyak pur toror wat. Kailan kagan katlam hotel kay bangkat yan ang low. Oy ban patuan pagkita rin. One baron Edgar and kakulian chai tiyo ya lolo or tengah tahu ya kutu. Chai section ni lolo. Yeti tak napi section itu sangat sulit. So pada waktu sore konsep itu kalau awal ya tu dalam masa bermain ini kita Montakin nila jadi apa sih yang peran juga dan terus kita peran itu Kalangan Honorable Senator Edgar, Honorable Senator Kan, saya kakek Kadkadaur sa pematay wiyak puro ipan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Sakaltu, Hey, Senator Ricky Carr, hey mine, Senator V6AH Edgar, hey, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edwards, Tomo, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peter Joel Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Jackson Latorre, Senator Denny L. Le Pen, hey, Senator Edgar W. Liganet, Senator Candice Petua Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Kelvin C. Knapp, Senator Nelber A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Nitro I. Chimina, Senator Francisco Sinram, Main Speaker, Quorum Speaker. Kalangan saya kakek Kadkadaur sa pematay wiyak puro sansal kay kabalman ko mo na tayo bangkat Kadkadaur mo itong kuriya tentang kulian tayo tiyo ya kabalmatay sa karatan Pwuhng. Kailan sa karan Mexico Pwuhng lab ang kupra na lulab sa karan Kayponi o wawlap ang kupra na Raksoko wawlap ang kupra ni Soko maun ko sa balmaalikan ko nanalian ko ang kadyo pautoro o nabalap kay Balian Siyak Pomoto Government National, State, Local on to Kabinan Pohnpei, Honorable Joseph Karyaon Kabina, Honorable Mofut, on to Songkobong Nabalap, Honorable Nelson Joseph, o yang among Songkobong Ganparus. Pagkakset Iqbal Wow o Vice Speaker Abram, Honorable Senator Kan, lang Samaro Kan, o Legso Kan, Seriso Kan, Sumasakan o lang way kasampal ng Yawuliyabet ng Kalarubot. Dan Pohnpei Kan Parus, Nibateng Kainan Chamber, Kan Kalag, Nasikin Kalag. Kakat, o pwede, sama dahil floor leader sa Nibateng Kailan, iban, kulian tayo tiyo, katuan sa kita rin, Vice Speaker, Abram, ang takang kulian tayo, o kalawa sa mga iban, short, parentan kong Vice Speaker, Abram. Kalangan kami main speaker pergi dikilik me pasti boyan sukses yang kak ta kebuan pro leader pergi yang patyang kailan buat main speaker punya kak yang sakar ay jual cerdan kapeng kay punya wawon kak patyang aja sabul mamum na ceprok tar nilang sukses ay jual wawon kami
mohon kumelel kon bagabayo honorable senator kan idil patyang kami mohon direl kan na patyang jail mencang ranwat nan kalari u patyang kami kausiran maun kapeng Pohnpei melel rel kan me patyang jail nan men kapesya kan main Mr. Speaker imen sekarang promoyo patyang ranwat tapi jalan kaku ya kuburuki channel and ran karisak tayo and kibenator karisak tayo. Chancellor mau kamagat and Vice Speaker koros notun kamaguto masani yai Pwuhng masani so pwegi pwita miya masana ben channel and ran karisak tayo. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ibang wiyak ka mungkin akong pupura mo yung kak padyan sa masin ng kasam sekarang kaping gaya pun wow me patu ya milang itu ngal wala bang pupura mo ang tumaro Vice Speaker itu ngal wow puro kan kemudian senalai mucho menekat nasa buafik sementara duan nasa sekesto menagi itu ngal wow melo bang pupura kamu kata mo desin sekali Speaker di kamera lah me bukan mesan on channel dari nanti orang dia so mawad nuwaw kara kamag jalan kagad pintu masan ko sa palmang kita. Chancellor mau kamagut kaway dan Chairman Carl koros notun kamaguto masani yai Pwuhng masani so pag kamagita pwita kaya tung wata wala halitar sa bulmatay journal and ran kaysak tayo. Kamu Vice Speaker. Kailangan Speaker itu wal siguro wow sapan kamu kupura mo na telpan kadkadla mo chay layan kak pagkawan tata katyang ranwat yung iya sagratan kasamong sa machay public auditor na yung patyang chaylo dahil katyang yung kasamong lupon-lupon. Kailangan Vice Speaker. Speaker yan kak walang kiyaan siya ay man liyaw sa karag prakan o pagkak chaylan kak turun pinan kalender apali item ng isu o ng walo. Ayun man. Chancellor mau kamagut memiyayat kailan katiyang po ng isu o walo kaya katiyang po ng isu o walo anson katkilon tapatong walang kamutan kusunet pan o resolution pan. Privilege Speaker. Kami Senator Irons from State sa point of privilege. Kalangan kumugura boy chungol sekarang kay binuwaw an patenga te kay binuwaw kan mela boy boyer melen nan mol e chungol waw kin komi waw ki Vice Speaker patuon waw ki melen irai lang yang kosa-kosakan nos iso look Honorable Chairman kan o kampakapay Honorable Senators kan kor patuon waw ki staff kan mayang pateng sabun matay kata cuma biar malam ini siang kaporan wat Pohnpei wat hinsak makatini yang kecil melel pipian social media. Speaker imen pateng Vice Speaker ya kapten Vice Speaker obinyan suwat seperti ketuan sabun Pohnpei State Public Auditor ni isualap net ketuan patah television or Turkey KLMP Pwuhng katkiyang ma all minute eula kolok. Kailangan Senator Irons o Vice Speaker pwede yung maulian kay Piero Bones sa matay public auditor Mr. Paul, Eric Paul. Kailangan yung promo Mr. Paul pwede yung kakiyang patyang legislature ng youth program. Kasilaan point of privilege ay ban patuan mamia kamutan ko siya to resolution mawar karo sa bulman kiran sumaw ay baan ko na sa Vice Speaker kaya kamu Vice Speaker. Kailangan Speaker itu wal siguro wow sapan wawat pilman ko na siya sa machay public auditor. Mang Speaker ipilew siguro promailo to challenge suspend order of business. Joro gede kan order of the day apali standing committee report. Ayun man. Chancellor mau kumagat sa kaway dan Vice Speaker kaya katiyang to
An order of the day, the standing committee report. Pergi utuban komogito. Niya katay Kadkadaur ban standing committee report. Iban Pohnpei chief clerk. Standing Committee report number 23 by Secretarial and Economic Fit. So motion relating to the appropriated project for net municipality, Council Committee in Public Works, Transportation and Communication. Angan kanang kakatianan masinabi may kupre point po na siya ma Chairman Leben po mo yak kamagit. Kailangan na year. Doon ay banto kailangan ng kabukon. Kabukon, Public Works, Transportation and Communication. Ay nilpiyang ki, ay sakaran lisip, kaping wow bang kuburan sa natay ko. Pero ito na mo aluat, kata yang sebelum yang kejadian mo mo sampai luat. Melel wong kin ko mo, wong ki vice, wong ki yang ay chairman kan, kata yang kay koros. Wong ki rail kan, kata yang kay nang kan melel public auditor. Wawat ang dito kay rail kan, natay yan, may kapesek. Inani wow, kargarap katiwal kay lang katiyang nan, nasan ban standing committee report ng Presidente Pahrek na piniyari sa puno sa bunang. Yan siya na mo kamagitan Chairman Leben, paros mo itong kamagito, masani Pwuhng, masani slow, pag kamagitan po itak sa tangkat yan ang masanabi. Niya masanabi, Chairman Leben? Kailangan may Israel ay tumalwan. Standing committee report what may tandong floor motion yung sang Senator Irons ni Riisa Kriyawan 24 special session ngayon ni April 8 Turkey kailan committee in PWTC and Robto Rochang game makaman manilaro paway net pit nanpil crossway bridge ni po nangin Layan Tiati, pati ang Pahrek water system o Irke water system. Sa Pwuhng committee, titular o wiya karorong ang Mr. Daniel Isaac, wiya administrator. Ang karorong what? Mr. Isaac, kasaleyang kameleleyang committee na. Project in nanpil po ito, kabantela po. Project ko, langat nampit, sukamaleti, o company yung the lowest bidder, may karani estimate, o company yung what, yung Pohnpei Construction Company. Olen Japan, olen China, may ang kiwasan metal, o all manat o TNI pinnegotiate o pinpungula may all manat kukiyar may van kogi project ko may negotiate may sensal so this proceed to bilkoyang construction what o van tola o parang regarding Pahrek water system sa bilwaway ang PUC o PUC bilkaway tor me elevation me wasaki si rangki so the pil kak pilan PUC kak leltala wasa o resong-resongan orte to pamriyaw me balel ito nan kompongat o pamriyaw kat pansaway sa water system buwan kakapal ko sa nuot Pahrek o last ki PUC, PWTC, Military Commissioner, Administrator, Yairan Project and Irke Water System. O kawait mo ko yung committee na FSMTC na PCNI o PUC mabahan kapali project ko. O project ko pantula mo rin negotiation pula ang Irke water system.
Sang ini kau yang macam der, berarti size committee members kan ay sawasti wasakan may superior niya. So iwan itu wasak kailangan may speaker. Kailangan Chairman Leben, Mamawar Kamwi, Senator Edmund. Kailangan Senator Edmund, Mamawar, and Pohnpei Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tingarwasabal bangko puro mo bangko perawan terus. Tignan pa dyan ko pura kano kasama uang sikat kung sa matay Public Auditor Mr. Paul. May Mr. Speaker, itapin ko report pa dyan ay tingal chairman mo ako na tatawagin kamiti niya sa irila katambalkan namin. Ipadyan ay tingal chairman mo ako, chairman Edmond kasi sabon makawin. May kupura tayo report pa ko dito. Dan kaki irayu na sansalan tak pilapol iray contractor kan apply o olin chay naman na alay duwasaw kamalalam na sinan sa matay ko sa nadmeral kay dalay sa kayo chapter 1 sa sinabigot tayo at ko no abil kawit na aso may Pilipil pangyawi a reasonable preference and pagayam na amen Pohnpei kan nalay sangan mo ni makamanaman kasang nasa matay kupulat niya so wote abil kasaletam na ang project tegan no concept sang kampak dan bilkin may yang company namar kaagad melil civic action team open kan magkasawa amar ka uyata kasanduwang sa mga maray mo niyo to rangkak kolokol na project tukaw ramanyang tasyo mo amar ko Wadun kejahit Pohnpei dari tatawon mabang kuburbulang kami ti simen tadoan ma olin kaya na menet pilpot simen Pohnpei mau simen tadoan yang men kaya kasi yang uya kontraktor Pohnpei ramo Selalu terang wat tatak merapasi kakenol menet uya business Pohnpei jadi essential medan tatak so dia uya mobil
niya kaulin kapil paratanan contract maale diale tier warela raksu de kamagit aina eleta oversight wood dari tatahuan billal wasaan yang kita lain kosonnya jangan kompani bukat senior kompani nama mereka tu kemudian bukat kerana apa lihat ngapro aja kan China ayu mah di situ bantu ngapain kita ikat aku problem yang perlu yang start di sini mana cancel ranward nanti macam kosonnya kita itu Kadkadaur irai main amar katan napanjang petki ya perhatian all minute apil sedu ya main amar ka apil cancel amar ka bil may di clear main lik me bambil yang pigalong na amar ka so kapungutong mo rabil kinuya ta ranwat ilmiya kapungutong all minute ya yang konti Kalau pecah kanini yang yang masawi, saka itungan sakar misi kau itungan chairman mau, kamera ni mesti tahu pukat dan ane yang mungkin tahu ane mungkin mau mungkin main Pohnpei membantai je, kayak pencuri mau wujud. Jadi itungan lagi kabar orang kau mau niasang itungan chairman mau chairman kalangan mesti. Kalangan senator Carl niatnya macam ni report standing on the report to the Vice of Real Live Broadcasts. Kamu Senator Iron? Kalangan speaker Muniban yang pakai yang report Ketuan Kesa Bali tinggal sekarang wow. Speaker I KAPWARESOU report mesensal sang tinggal Chairman PWTC Chairman wow. Kasaleta me project silu me patunan winet nanipil walkway bridge mintuan committee ewang administrator and PNI patuan me notice to proceed with issuer eri KAPWARESOU kawait me sang chairman in finance utana bil koneng jadi essential me tutongkan me molwat banking kama-kama kit ye cheten kapaikan me paywat supplement ki o bil koneng melel and chon paywat me ka to koneng and pai ki elen kapai pukat kami men patuan kapatayan speaker ejul sekarang misip kan Tupuran Committee KAPWARESOU mepitata air ke water system kemudian me project what FSM o PUC me pansawas kipen kami kit delegation in winet patuan kesumpaliki bagi wasawat nan winet sabul maray daray tungol watershed system mayang pai karabana pilkan iwat kecing yiyatki sang di koraktan PUC lelegaran wat rasait yang tungolan ki kapai wat hari merapakpaki hari etapan momon me PUC ban patuan Pohnpei Legislature and Kadkadaur Pwuhng appointed sang FSM kami patuan kesumpaliki kaitek kalimapan wanto up community wo air ke rengkak yang payaki then PUC metuwete main Pohnpei total ranwat kapayaki dari KAPWARESOU tingang o totok mawan Committee PWTC yang patuan Chairman in Finance Upaki Pwuhng
report and kak protong committee melel me pitata rompen contractor on president pilo ame pit pilong param kap ipatuan icharti totok ma committee wiayar okak kawait kuburan molwat patola mo ame pitata airke iye chungol iran kawaitan mo muin ansuwat tama kasampal ke tama kaiden tama kasampal isme pan mo tama kasampal ranwat niyan sume koso wiyawi wasapkat tuntulan ke kapalin tin ukriye niyan sume bil katibin robi chote tungulan kiti muin ira kasampal kat ne molwat songongan kak so wase ke kausono po PUC kak kawai talak pil pasap ko. Amo ini oralap ni kak katuan patiyang melek eitungal chairman mau. O yang patiyang senator Edmond o card report nei and kak yang contractor me aleti project in Krishnan pil. O yamumun pweki olmenet niye Pekasal pen ma awia main why teso ranward songon to toto all minutes kama kiter payward ranward ebyanger granted on project kan termuino koneng melel kelele rancho totok ma committee sabul man kita tungolan pi ini kan kis teisang kami na robot ko. Ay ni patuan kapitay. Kalangan speaker. Senator Irons, Mawar, Kamui, Senator Edwin. Mr. Speaker, may kami ikat ninyo may report pa ang Procedural Committee ay mga natanggap kung kato may kamunatan na kapatayan niyo kung report may kami ikatuan aletisan ng report may mga company submit dito ang project with so yung dada company yung kung na amount na authorable daw when morning ako tayo kama na sa point ako kami siguro si may sure doon na reality yawan doubt lang big amount ng yan may kailangan siguro na utang amount mo tayo din karena nyalaw di icar yang yata scope ng iya ang jawab kami dito not cuma yai iya negotiation yung yang pangkap mau ini bilang yung kami right dulu dan berarti particular state in the top layan video na tao yung ita sila nok sa namawal dahil ko na what may patuan ka kasi what na lang sila ang Kalangan Senator Twin Mamawar, Ivan, Tonet Senator Card. Kailangan may Mr. Speaker itong alwa sa palbang kupuro mo yung kupuragan ko. Dan kataman kita kupura tayo. May itatako na ulit makareta kaya kamanala ko sa nag-ireti Chakay and Kadkadaur sang ponte. Ako agad. Pagi anso may kamagito katal kaya sila ka control. At pilutan kaning suwat yang kita main Pohnpei kaya uya pa na kama. At kaya lap mo itata makai din main Pohnpei mo. Ang Kadkadaur one Chakay may katakasang Pohnpei when netiki. Suka meron may Pohnpei
uya sapu yun kan mo data ramas men masih uya men pun ang kata-kata isian sapu net ki hintuan itu kalian ke business yun no muy tan tatak pun tu Kasi na duwo, kaya ka manala po yung dahil na reti. Kanwad, nabilyang nga rali the contract, mag-government, na fund. Ari, ang kanina ito tago. Kaya kaya kasali ki, at kaya man tar, Pwuhng men Pohnpei, ang tatangan magkitay yung bangka manasa. Pati ang madman, Mr. Speaker, mabiluya project mabila basa mafan essential project chorus में पांच ऐरा का staff पुकाना पाली पटपटो रहता है ये किसी sapayra pukat me ele yang Pohnpei e pateng tonway ke ko usata ugitala basan ko seneta besam ko seneti me manaman insha pan proto patpoto na newe state ari PUC and bill patron so the project you marabang kamak Pohnpei pan funded ma chang mas legal Pohnpei mesu mandare to wale kasantin Legislature pergi ime pada nanggo sana. Sawas korus moni kita tahu memang pada tu yang apali, tahu memang pada pun sah Pohnpei apali men Pohnpei, pandai tu wasat. Tahu bukan mia pergi mia so me project kan funded sang mas pergi. Akan uyalak kisen tahu makai lapa apali. Ni makan kaya pan pukau kaya maintenance. Alakan kaya pan pukau kaya maintenance. Feel pukat niya kan mukit kaya bilang pukau ke maintenance kan uyalak kisen sama dahil sa dog na pali kaya way me ban kolokol product pukat dari ang kubukubura me kaya ban funded sang Congress aso dahil yung imen kailan ko sa nang wasang sa pukat utan pan patoto Legislature ang menjuan sama saya kesana persiapan pada pun kolin pun tu. Ira memang yakin kepada buat main Mr. Speaker dan dulu ya dan sebegitu kalangan main Speaker. Kalangan mau Senator Carr, Senator Simon, kung kawalan. Kalangan kau main Speaker. Mau ni kan, kalau Speaker main, bagi itu macam kan. People involved with the process of monetization and more would it one public by speaker. Another procedural can corrupt your name to write Manilon. Sampalakan ang pagyantiya ng Pohnpei. Yan, katnan, restriction face of them. Another procedural can corrupt. Ito miniyang patrol kasama Pohnpei. Katay, public Mereka bisa sampai masyarakat. Speaker ini meniam pertuan itu pertuan. Oh maka angkat lihat ankamti dan pertuan. Jika pergi tahun pertuan ankamti. Speaker, ay kami lede. Yang rogai muda anak komisi kata yang saya terkena esok berbeban kotin kerasana project yang perempuan dan temsoklan korong-korongnya yang utar negara ini kami sensal membut ini sensal mengatakan elevation dan bahasa miayur wewe panini wam kanalanta untuk kota kami patuan kasih na report Speaker na report patuan wam arrive on Pohnpei and probably will be placed in anytime soon. Naman ime kita kupurgi men param kapitan kupurgi korongnya meniati sombong terhadap pemkat tanpa tolong
Shantiang pun awasat. Dokter sudah sense. Rabbi Soto korongnya TNI, TCNI. Itu paduan pun kita. Ada kepanan ini. Ada email yang kapung kita tahu information mengenai apa kami dengan anak-anak lagi sayang-sayang tanam. Email yang we paduan we kami TNI uki dengan China menang kontrak. Dia kontraktor ialah dia perpaduan not Laksan Corporation. Kami kompani juga. Laut Rail Petro itu rompat pesan. Dapat dua kompani ini. Aku mulai unang kemudian itu Laksan yang itu rompat anak-anak kemudian di paduan sorry. Imen yang nuau bagi bantuan chairman atau kami Thailand sabun mang kita kawin. Buat dan perana, orang kami dia orang tak ruang, kawin itu ni rumput besar. Hari ini ni ada kamu kerja, Thailand tak cengit di, kapurelah kami di rumput. Ini paisa real lah pendiam paisa kami. Mulai bahan polis kamu kita ni, kamu brain polis cuma senator jawab kamu senator. Di kalangan Pwuhng yang pada standing dan berproduk Kawin di paduan yang Tola speaker. Melel Pwuhng Legislature sang mas ko to imuwen. Isi points in the talk na. Dari ap tama sa international ships. Dahil na yung executive. Rangkak itis mukit. Tama sa sang lampertikan kecerdasan dunia. Talk over key. Yang patrang sayu ni patrang nanti saya kuasa nak teruskan ni. Oh, kami berjanji sang olakan perlu dia benti di bandar lang kausan ko at luar ila. Dari sekarang play ping pong year in year out. Ma El Niño de karakara juta pwede man sandarat. Kaya bukan bandar ko. Muna siya kasimpal tayo even. Legislature executive o katangawid ba ako kaya din ito na ananapin next kaya din ito wasakam ito na prison next wasa tuta na apol o kaya ito na din wasakis na sukaw din main sukaw din executive karakasang bukat yung kulikular ng rami arman tatay ang wala ka nung kaya iba na o siyang tangan executive na sampai surat begitu dan mana yang kelangan sudah. Kelangan senator jawab kadang ke Procedural paduan Procedural mengang laut ni kulipi pandalan puasang kan harus di paduan kamera lem ye ibu kareta report wadanane pian keperbulan komiti Pwuhng chancellor to utani te yat puasang kapan cep o yata banka kuncek. Lewat water report paduan pamkat leletor Absyado ko saya beniat le bantrep kuncek. The paduan project and Ganpil Bridge because yung lagi project you miye warailar melel company utip petki o ikasyung lagi company you matane ke Pohnpei construction company men bikimen aniki mo ikasyung lagi rawat ma chongon uya pewat chong parotong elak kain kuliah kan na aramas meno utan kaiten men Pohnpei kak tatonggi atuat kon karotong is no utan sabulman kita tungalin di company ikasyung lagi
o melel ikalep sedikit. Kami sansala na darat kuno ibig kasumbalik. Marasyaw negotiate kareta kailalim project ko kakase luwat tala po ito sa bultiyan mo ni Mimle. Tapi episode sansal mebitata FSM mebitata air water project episode sansal medata ma FSM में बांध शावज अब उसे सांसल याद में बांध चेप और याद में बांध तुम शक्ल इमें पटरोन में कमिटी करोंगे राय तामे सांसल सांग दुगुंडंग से कसम्बल की शावज kan में पटरो तो सांग दिखु उतान legislature utan anak-anak mang saya ingin kamanada resolution शावज kan में पटरो सांग दिखु पटरो में तुआ ते में kan utan anak-anak committee and bill Karanga PUC o wewe tong child na project was banded to se banded to autan legislature panangana kamanata by resolution karong nei anana niya ipadruan me report kasilin ab niya to wasakan me pokyo rikamela me kamagut me miye utana na kaya na leta o kaprolan kami kapung kung me miye sang senator Chowat ab Kamera na mereported sa depan sa wasiyata ng mamiya sang kayo. Jadi, imen tuwa siya kamagot na niya. Kailan kabrela o kailo suski mapaita masyawa kayo dito lang. Kamawar ay paan tuwa siya kamagot na niya. Kailan kabrela supplementary committee and public works standing committee reports siliptupay sa Kriyaw laban sa kono. Paros mautong kamaguto masa niyay. Pwuhng macam itu, kamagut paita, o iman patuanan chairman o committee. Irekan koros mesansal dan iya kupuran kanwat, mailan tatong ki, uya ko sabi mo mail prob o project siluwat o kaprotong umodrot. Ansyo matang. Masular standing committee report, standing committee report in Ranwat, ay bahan po na siya supplementary by speaker. Kalangan speaker ikasabalik kung sekarang wow kumkupura. Iman beliau sekarang puramailo kamagut jalan kak suspend or drop business o toro kiti apali ng basic silu ya Anthony business. Chan salam mo kamagutan by speaker, karos mo itong kamagutan masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paita tekat katiya ko ng basic silu. O iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number Pohnpei by Secretarial and the Pwuhng Bill for an Act amending still on number 11L.77.25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes only Kariyaw kin sa Kulang Watawat. Kalangan kalenda katiya ng masin na iban po na sa chairman and finance Senator Pahrek. Langan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bangko puramiyo bangko purakantos. Ikata sama kamagin moni o nuwa karakara kamagut. Malwat yalenga kuya kupuyang Kariyaw kung saklang watawat kamandang isunod pa ako pa sa Kariyaw dan nangyari sa puno. Kariyaman, saan ka lang mga kamagut sa chairman, karos na utong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni show, pag kamagut na po itak sa ibang katiya ng masin na ba, umay kupuruin po na sa mga chairman card. Langan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bangko puramiyo bangko purakantos. Isang nan standing kami report sa dugo pa sa kayo laban nangyari sa mga malwas ka manata ka-wait kirayakan isang nan kamatang ko sa dugo pa sa Kriyaw laban nangyari sa mga niyara may Mr. Speaker pagbagi malwas ang kamanata ko sa nadiyo dan apali ananin kamagitin ko yun ang document tanap interaktor ng kampan moni kaya tatang kaya nga kung basic government ng bariyasa o wiyamaw o senad mamalawat kamanala may right o tatang kat may leler kirayawat o dan po yung rail bang umagit sa priya at yan may doon tatang etong alpuko dan kawulial ito reclassification bang uyawiyang o step A bang pato dapat when chansan soto mo ni kap malwat pang kamanata
dan padusan natin ang muni mamalwat kamanatar on kamban muni melel division in personnel labor or manpower development. Maniora lang may Mr. Speaker ito mudang ko sa netno. And Salamat, Chairman. Chancellor Mao. and we had to implement kabesa may Mr. Speaker may kakulakulite. Kami. May kugunian ang karwaru ang iya floor amendment kayo na kung na matapuan niyang uyaksen mamasin pen kumudang ko sa netno kalang. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo para kumparakan ko nuwa o karagara kamagod maluwa dyan nga kuya kupuro ki floor amendment number paab ko wano laban yari isa ko no And Chairman Carl. Dan nagkatyan ang masin ng floor amendment paab ko wano laban yari isa ko no kuya miya utman kamaguto bangko na siya koros mo utong kamaguto masan ni Pwuhng masan iso kuya kamaguto paitak sa bangkatyan ang masin ng biyo uiban ko na sa Chairman Carl. kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo bang floor amendment what uya tadagan wewa banayo na minan pungan sa mga maging moni o talag sa kuntan mo fit kung magatin moni mabil ka man naman tar kuya tadagan yung Pwuhng ban option talag sarap moni masandi yung tadago sandi yung ban division in revenue and tax riyan kak kainan lawasaw o wantala riyanan 126,000 and kak padosang ban all others napatuban division and tax and revenue o nidak laban all others and our center at ban mo pati ang met may Mr. Speaker muni mabil kamanaman dar sa maluwat ban minimum saradak makunapali datang kanan tambahan moni and tutu aja abon may yang monuan kakapali contoh tak naman kaya naglaman jadi ananin ya kamaulan filing system niya nan option director ke tambahan moni aran kak datang ke monuan o IF's amendment magkaksawa siya tatawad sa state sansal magdahil na nandiyang kamaulan tuksun tatawag taktodo mamayakot yung sapong ng payday ka naragan patawan system ay tatawad sungasungan kamawila system magkunapali ya sabon material payment magumbuya ulang business kano apol ben monetary kan magmagmagid nan system na uya ito ano yara lang may Mr. Speaker irabugad na sainsan nan floor amendment kalangan Chairman kuya kabesa floor amendment o kawewe niyate masin ng floor amendment paab ki wano laban yari isa wano sa kalalabag sang Senator kan Chancellor makamagit yung miyaya sang Senator Edmond dahil nutung masin ng floor amendment paab wano laban yari isa wano koros mo utong kamagito masan ni Pwuhng masan iso kamagit paitar dahil nutung tiyer masin ng koros mo utong floor amendment paab wano laban yari isa wano masan ni Pwuhng masan iso kamagit paitar o sa sabulman kita floor amendment paab ki wano laban yari isa wano niyata floor amendment kamu Senator Carl kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo bangko kuragan pares nuwawa karakara kamagit mo sa balwad dahil kak kuya ko puro floor amendment paab ki isu laban yari isa wano Chancellor mo kamagit na niya koros mo utong kamagito masan ni Pwuhng masan iso pag kamagit na paitak sa bangkat yan ang masin ito magpapurain po na sa mga introducer to offer ng floor amendment Senator Carl kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo bangko kuragan pares wait ima sansal nan
kaway siyang kupurakan ng sabon matay sa sininayo. Kugi kusunat kan magkay kamanata apali pwede na right on the tangan sabis kiyan ng Pohnpei State Government sa variation akin puralat chef ni Tiyan Monio ay kaway ito men pilikak patyan kamotang kusunat sabi ko pa sa kriyaw na nangyari sa kuno sa matay ito tao ko kusandikan apali right on the tangan ang kinkak to na PK dari nilain walu muren wasa citation in kusunod na pitata sa variation sa siyang government dan patuan kamanamantaan ko sa network kan purala o chef ako to beo riya sa kanila ani aralap na Mr. Speaker sa inang tataw met patanan kamutan ko lawat Kalangan Chairman Pwuhng Floor Amendment issue laban yang sa kuno. Miyatra Masan Floor Amendment issue laban yang sa kuno. Chansal Kamagati Umiyaya sang Senator Edmond kaya na Masan Floor Amendment issue laban yang sa kuno. Paros mautong Kamagito Masaniyay Pwuhng Masaniso Kamagat Paita Tera Tungkiar Masanube Paros mautong Floor Amendment issue laban yang sa kuno Masaniyay Pwuhng Masaniso Kamagat Paita Roksab Sabul Malikitar Floor Amendment issue laban yang sa kuno. Via the Floor Amendment kami Senator Carl kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang kapuromiyo pang kapurakan koros luwa kara-kara kamakit mo sa balwat talaga kuya kapurki Floor Amendment kawalu la nangyari sa kuwan Chansa lang mo kamakit sa Chairman Paros mautong kamakito Masaniyay Pwuhng Masaniso Kamagat Paita Tebang Katianan Masanube Via Masanube Floor Amendment kami Chairman Carl kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang kapuromiyo pang kapurakan koros kamotang utak lawat sunga na pali tatagyo na uyawi numunuwanin Pohnpei sabul madahin numunuwanin renovation yu maka kumpanin Pohnpei yu apali o ele apweltan pe diwat pantala tulu so renovation wo and sansal dyan ang sabul madahin channel may uyawin ang tiyan monin mo ito ranwat monuwa sa ikpuy kita na budget na kamanamantang kambang ko sa mouse ito yang aki monuwa ba na pali contract wat pero pwede aso mga magkaisawan man ko yuwan sansal uliapan kampanya nyo pil aso kay kapatuto pwede sa matay sawas lelayo ay magareta kami lalo magkaisawan man kaya sa umaw ang kapultahan tatawad po kaya tayo ba napali kusa natin muna rano kusa natin muna iyo kaya bang kadirman watawat karyang ari may Mr. Speaker esansal na munuwad miya na sa matay kupulak ay so the loud wapan pa rin nuwan sa lawan na kit tuwa po kila may isa kisili kami alam koneng maluwad na paliran miye sabon matay ko sa na kay nautan limay dito yung business kan marabangin panting puay na right tungal tax marabangin alak-alak ko ba met work may product what uyawin nantiyan monin mo kagad business was na waliyar taxin tatagyo resay kala po ito pati ang met pilmiya sa umatay ko sanad makasanay na repen pong ang Pohnpei State Government mapan miya pukuhan Pohnpei State Government ang Pwuhng so tek apwel nan madaling sa baryaw asula makakraben pungki nan malong ko pong
Ari irabuka dan buya iran kubur ay so me kosanet mo ni banda kita kalau ka miya mapan ay so me kosanet wana ay so me Reverend Pwuhng kakuyawiyang Pohnpei State Government kosanet me bil kosanet itu baru ya ma Pohnpei State Government sudah fine puipan tang business kan icar ma bil sudale baru ya wari I kamele la masang pukat niya bangkin dala to bang pura tailin ken apali nuwan matang kares puegi I kisen taxis pukat me business kan uya papain magun pura to kenau data sama tay kubula epil sansal me when taxis magun kita Pohnpei laut sang taxis magun kita nan wen rugi ap kusai patpen no ki business kan Pohnpei rawi arai pukan pain tak Pwuhng sama daliran kubur pura. Apal perai dan belikin mau nyasau memia Pwuhng tim government on business in Pohnpei kan. Ipato antam mepukat main Mrs. Speaker Pwuhng sama daliran kubur pura. O imen pagi kubur mawon ni ya. O kaya kaman ada wan mo ni. Kalau wana kit tu wakil may sa kisu, wanda kwain la tatawag yun na waray lar. Kalangan main Mrs. Speaker. Kalangan Chairman. Kamuy Senator Simon. Kalangan ng comment na yung Honorable Speaker kasakala ito masarautan mo Speaker, imanang katuan sa isan ang Chairman Introducer usut na ito malin yung Floor Amendment niya ang iman kalalapat na atan kumpani sa tokta na uyawi o uwan paypad na government and yung companion biar and committee biar angay mau ini I'm okay with kaya men sapun document ko niya dahil nani sapun kita ya men patuan tamat ana Chairman information na miyaram kumkak kalangan may Mr. Speaker ele tungal sa mata staff kan masote patuan ng information kasaleta calawan na gitu bukil may sa gusto at tatangkan rawiya o kapin contract na mo and sansal na tupsubukat na puweltong committee ayo tupsubukat pila puweltong at legislature sumpung kay sa malar pwede so tayo pala ay makareta pila puweltong ayo floraman manuwat kao na bata kupurakan kupurgi ay tanto kita dalam pemalinda benasi dan kapul kapul sansal bang kalangan na Senator Simon Speaker dalam pesan ay tumal concern na pesan na emia sampai memperoleh itu kamu kita dengan kemasan berapa dan sana mau pamagat memiyayar sang Senator Simon dahil ang nating timasin na floor amendment Pwuhng labing niyari sa kuno pagkaway kan na sang Chairman Carl Mawar po na paliyala kaya naman memiyayar sang Senator Simon Horos mautung dahil ang nating floor amendment Pwuhng labing niyari sa kuno masa ni Pwuhng masa ni so pamagat pa ita dahil ang nating masa na Horos mautung tayo sa mga kita floor amendment Pwuhng labing niyari sa kuno masa ni Pwuhng masa ni so Ranwood tribal kamanalar floor amendment Pwuhng labing niyari sa kuno Niyata masa na ben kamutan ko sa net Pahrek sa Riyaw labing niyari sa kuno Kamuy Vice Speaker Kalangan itual siguro ng sa parliament Kita kemagit bagi sana mawar kawawa kan nagjalan ka kusang dimasan pintil. Sorry man. Kamagitok tayo dimasan na ba kamutang ko sa net Pahrek sa Riyaw labing niyari sa kuno Horos mautung kamagitok masa ni Pwuhng masa ni so kamagit pa ita tayo tingfir masa na ba kamutang ko sa net Pagi tayo kamanata floor amendment kay mawa
A supplementary rule may require duplication, cancellity, o kamutan ko sunod pab ko pa sa kriyaw labi niya sa kuno panuyala kamutan ko sunod pab ko pa sa kriyaw labi niya sa kuno LT1 pwede tayo bang katiyanan kriyaw kim sa klang watawat tayo bang usus ng mail o ipan po na sa chief clerk. Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Hey, Senator Carl, Hey, Mike. Senator Edgar, Hey. Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irons, hey, Senator Schwab, Senator LeBen, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, Mr. Speaker. Amen. Kailangan insan salang way pokon masabul matay do choose matoka kamutan ko sunod tap tipay sa kriyaw laban niya sa kuno LT1 o choose A sa kwalu A o soto na uwang Pwuhng tayo kamanalar kamutan ko sunod tap tipay sa kriyaw laban niya sa kuno LT1. Privilege Speaker. Kami tayo speaker, Bob. Speaker kung kuproye Pwuhng ka kabesema pinagap ko ini yang patyang tel ng kalarong mention Pwuhng. Speaker, Mr. Speaker, and honorable members of 11 Pohnpei Legislature, it is my honor and privilege to introduce to you three beautiful ladies who are here this morning with us in the chamber. Let me start with Victus Musimasang, Chief Clerk, House of Senate, Chup State Government, and Ms. Lydia Imechong Ngrawes, PIO Palau House of Delegation, last but not least, Josefa Choice Tialul from Palau, PIO and legal researcher from the Palau National Congress. Again, Speaker, I ask that we give them another big round of applause. And thank you for gracing us your presence this morning. Privilege, my Mr. Speaker. Kailangan thank you, Vice Speaker Abram. Dan paduan magtega komal lebnase. Okay. Nak Ini tayo siya. kamal sa binasyo. Kailangan. Kailan bilran mo, ama. Ay, tayo kamal.
Kailangan speaker unutan beliau sekarang itu kalau sekarang wow sepan dan promo honorable members. Dan speaker iman betul nyata kemaget. Jaga kembali mas speaker. Okay, kembali. Tayo sa bale, kalangan pa speaker. Tayo sa bale, rong na supplementary uyagpur o tayo patparo tagat-kat pa na unfinished business o ibang po na sa chief clerk. Legislature Bill number Pwuhng by Kadkadaur and the Procedural Bill for an Act amending Section 8-202.20 of Chapter 8 of Title 42 of Pohnpei Code pertaining to dredging and landfill in Town Nanngach, Kinakop, miscellaneous and for other purposes. Kung watawat kayo. Kalangan. Talaga katiyanan masya na doon pamutaan ko sinad pap ko pa isak tayo na pinarigay sa kuno ay panto na sa vice speaker. Kailangan speaker jual sekarang wow sepan kamu kupura. Iman beliau sekarang pramai lot tapi jalan kau punya kubur ki kemudian ko senat nampe pap ko pa isak tayo na pinarigay sa kuno. Kaya man. Chancha lang mo kaway din vice speaker karos mautong kamaguto masa ni Pwuhng masaniso kamagit pa ita tayo bang katiyanan masya na doon. Iya masya na doon. Speaker Vice speaker. kalangan nan masin pentil I kamel lama kemudian kusinat mut misa nomau tang purakan apa yang kak sang met ay men sekarang purakan uptagi seren kak kapantala masin pen kemudian kusinat mut ngewan sumur. Kaya man. Chancellor kamagit siyang vice speaker tayo lang kapantela masya na ben kamutaan ko sinad pap ko pa isak tayo na pinarigay sa kuno o ngayon sumur. O pwede miya utuban kamagut wo iban po na siya. Paros mautong kamaguto masya ni Pwuhng masya ni siyo kamagut pa itar o kamutaan ko sinad pap ko pa isak tayo na pinarigay sa kuno kapantalaan. Privilege my Mr. Speaker. Kamuy, Chairman Carl. Kailangan my Mr. Speaker po yung ibanto nga lang kaya sa umao. Ito nga luwa sa pal, bangko puro mo yung bangko puro ang koros. Ito nga privilege my Mr. Speaker. Simen patuwan ta, kapal yung magtekat kadlala. May kak patuwan, magtekat kadlan, irair yung Raisa men kosonatkan kin padawan constitutional crisis. Irayo na parang sama kamatin chain ko ayo. Nan tatawag yung masign ng kamatin chain ko. And kak check stretching mawiwiyawi. So que may lel poniriyan ko sa aero ko sa sabon. Nan tatawag ko chairman ng committee train ko ninduan na pa committee wala ang director in public safety kawit kan maminan committee tatawag ka nuti pukawo kuya pukaw legislature oversight ma legislature sapulman kiyang executive iuya benagan mo we have been the dog and mogad into one was in Pasan and Kosanet or was in Kosanet again. Makaway the dog and committee. May patuwan ka magtell ng constitutional crisis. Yan so me chairman in chain ko nasa niyang director in public safety patola ka uti tatago. Director in public safety kawit kami asukak po kami directive yung sang option kabina sang kabina
nakawit ng rail me kabaan puyak sang ruwas koros no yaw sang legislator wrong rail law I kamana eri tatawag may Mr. Speaker esay ratar sa madail pukon into one ruwas in pasan ng Senate oversight magtay sa man ki ang tatangan mamagmagit ponto etin sang utaw yaw may Mr. Speaker irew and bilasay ng committee chain ko and kakarong director in public safety wow magtay sa man ki kaysa kun karong kabina jadi kubu-kuburayo mabu ititan kabinakan nomalwat kamanala niyaray kanumon committee naulian to kabina nabani moment sa matay tatawag matutula may Mr. Speaker tatawag kan magtay sopay kan apal ang kakapulta kay din kayo mat eu tatawag na pilmiya nan kosunad magkosunad to project kan ang subang legislator bang kamanata morning pan patola o ang subang morning bang katorola when apali project nintu one was in kosunad tana pulban kampan morning a pet bang kanuyaw ang subang pet uyawi male de pecho niya bang kan sano tatago certifier mamia moni o contractor kan alet year pet anan rosin kosan de patuan administrator in TNI pankin ruwase tatagan mo nan kosan de patuan notice to proceed ran what my Mr. Speaker kita keterop kita produk choto magtay kamanala sa dumukit nan katete mo yaw yang committee sang administrator ng TNI me executive order you kabina bill issue me so the product you pamugit lawi kita notice to proceed ari iropukat may Mr. Speaker ipatuan ta ranwad po tatawag yung magtayla palin may isang ranwad committee PWTC yang akin ang kawit kan metron kausan kan pura-pura kiyar uliya pa kan project kan makamanaman dap sa tumukit kawit mamiya legislator makolokol and sansal may Mr. Speaker legislator sa rukun kolokol project kakailapan project kan makaman dapat pada eksekutif. And uya sa matayran kupupura o tatak riyawad and kakapulang kamitinsayan ko kadiyan na sa maray tatak. Napani-paan mo man kasantin tatak met may Mr. Speaker at ay po ko napali ananin John Way banso do po ito. Ranwad may Mr. Speaker niya case tayo Reverend Pwuhng kabina Pwuhng Legislature unon nan malang ko pumililan punto sansad may riyaw o pala o kusunod may Legislature kamanata kasantin malang ko pong kasanad may Legislature pong and sansad may Mr. Speaker so the Reverend Pwuhng yun unon nan malang ko pong yun may legislator makamakit when kak uwang kabina Reverend Pwuhng karos may padpadanan mo lang ko pong ililan Pohnpei kabina makapidalong uwang legislator may patawan kita mabukat may Mr. Speaker emomon may Reverend Pwuhng and padolong nan mo lang ko pong kasampal sanger puradang kanan magit irairin koto katipin magmagit ranwat wasat toto ang kila al toto me
makita Pwuhng ko pasal dekat legislature tak sabun man yang project kan merasa yang project Riau apali Ellen Wayne Acapta magit rar Pahrek ada Pwuhng sang tuksukan ka magit ranwat ko to mamiye apil wasang rar ko nawawaki mo ni makaman-man tao solar recharge o to tao po kayo kapag ko mabang puro to boleh kita ramdo ka manata mo Mr. Speaker magkaiban sudah apali to tao wat nuwan matang koros wala to tao yung magkamiti o legislator panwiya kan kakan mogit nintuan inangin ko sanatakan inangin tatangkan me legislator kin sabon man yung ko sanatakan and then at year pukon government katawan me manaman para ka pukokan nenet co-equal branch of government nintuan kanenet yung pukokan legislator mangyata ko sanet kabina kakailap iman kita ilan kolokol kubura dahil ang pukaw magtay sabon man. Pukat koros may Mr. Speaker, and we are the dog in some of the committee in ay itungal privilege naman Mr. Speaker, kailangan bagi isak tungal ang tiyan mo. Chancellor magkamagitiyo mo. Chairman. Well, kamagitiyo mo, amiyayar, kan kamagito, koros mautong kamagito, masa niyay, Pwuhng, masa niso, kamagit paita, niya masa na ba? Kami, Senator Arthur. Kailangan ng compromise, Mr. Speaker. Ibin ba dyan sa mo sa karatahan, wow, may tiyang ngayon lang, melal wow kun kami, ibilimin, ang sumaw, wow kay melal Vice Speaker, melal wow kay honorable members kan karos, so irailakan na kasi ang kita imin tajeng German in finance o kasaleta iramapit sapon imin pura nga siya kalubulupo iramapit sapon penkak sansal imin ang sansal ma irawat sojak sansal ma eman delegation in Sogas capital long oversight and uyaw area chancel me assign yang committee kapacapat ceria o tatok ong mapit sabon kangen korong-korong kay niye rapi kapeng kay German filmin kebuka yang committee yang jayan ko ang kakapali ong mapit pisicukpan ya rob kan men uyawi yang ong mapit sabon ni korong-korong ay uyawi momon talikan me yang agak siap EBA yang agak Attorney General niar yang pada yang korong-korong song jojo macam saya sangerai hari kami lelem main robot moco-moco panitan long over ya mabit join committee kapacapat environment kami lelem main melele betatama olan wasa melelo ebit environment o ebit iminan chansal macayong ko pachayang ero o tatak wiuyaw karong wiyaw ibilminan chansal ma look peluyaw yang contractor mo wiuyak aro o ikasampal ki jangan karong wiyaw jailang kun pachayang ko jailang kun kasaleta ko boracay melel puak jalan kung sangan rona pe cheyu engkak robot engkak uyaw yan so cheyu ai kapeng ki senator Carola melel riasain mo kandi riasain ebil kobuko cheyon ko on prosela puak committee kapacapat on nabata por robot long tama uyaw ai imen Kajang Senator Kadkadaur o kasaleta. Kailangan ng kuburan speaker. Kailangan Senator Arthur kuburan mo yan saan siya lang mga main concern mamiya ya Israel kalian public safety syudra manok kawait kan
o kakailaban questionnaire kan essential na kita project kan nituan Senator Carly Casaleta kamagito essential meto kaira kasambali kita katago and payag mat speaker o kakailaban project kan essential na implementation soto wiwiyaw essential me malan ko bung pil ruler case riau legislature me poita kakailaban questionnaire pukaw pil soto wiwiyaw ari ira kasambali kayo mo melel aramasemen ka taula pon malan ko pung o pon questionnaire to questionnaire di me implementation in the tonga de wiyaw concern kasambali mo itualen ke concern wo boy kin sang ni ai pat me sombar tepe sudah pakai okon wiyaw sa hari kamelele me appropriate motion on wiyaw kulang chayan go bo when road or report on legislature ira kasambal me san sala san sini Mieter masih ben irawo Mieter masih ben common senator Simon alam mo kami may speaker ko sa para ito sa daniwan speaker inok ko sampal ki national chairman Carl Pwuhng Kadkadaur Meko area lapin masan constitutional crisis iro ko sampal irawat kataman giniya miya African proverb yung Patuan, when elephants battle, the grass suffers. Ay so me, iraid kapalapakan ki, uti pa na Pwuhng, iraid men pakan, matakilaton, irawa magkain pagpapilya sa wala. Nasa ninluk kataman ng yung proverb muranot, kutay executive legislative, hari ikasampal pa ni rawat, Niyo guideline. Passion o kusunit kawete buya patutog kado mission. Ikamasak mo kayo ang suwat kamaswet mo niyo. Kita kan bukan katanga atay memunsya sila tama. Imen pag legislature tali sa pulman kita kapit kiray. Bukten kotiyo ng question din tatok may pangkak tapita ko na kapal mo. Speaker, nagturgan makamitikan ilaki rail berkampu ko pinasudaman dadok kita kasabi rail ila taman dapat kutail makamutang diar mas pugat mais problem sa pwede kita I patuan kami lem irawat I magtay bagakapali kamangi rambugat koto daut company ramas ka aral cungalan alaka ulat tumi Muni gunun pa noongan. Siyangin na no pampaw del met PTA alter yaw ruwian may patuan. Inapiti right and the talk na wiwiyawen sa wala. Ari isutoy puno ni Turkey o i-Turkey masan magtali niya. O siyangir kaptan administration del met Ikaw doon strong tayo magtema natin. Dahil kawit executive war. O dahil dapat may truck administration yung executive o legislative minan mo lang kabung sila kamlan. Tatok kasampal kan may kamilim ako ng executive and focus on just the talk. Abi meron katatrap ko manaman may legislature sa kamlan. Rawat bintuan kanyan Riau aku bukat bolong kapung tatitita bolong kapung mapinsong kawu ko sila tatitita Pwuhng bukat kita ilmi sa priman ko saya kita hari imen bagi speaker chain ko and artist anak korong makarwadui o chain ko anak kawit tulong nan legislature kawit kilay lo kawit bang sawaso kapungalat tanam yan So ang process magdahil wiya sing korong-korong robot sabon man kita robot nakapilo motion committee proof na sabon man kita robot kumibig suta pa napali kapol mo
ay tunggal kasau speaker o logo makituwat susuwat lah ipuriya may gila taunun tamis tay inoki ang karamas ka magtaytan pa ito tama pong magtaytan orang kita dunia tama pong magtay kami na ang sabot tayo bila na taulan ng sabot tayo magtay kami na magto kita ni sabal mga rupong o manaman na nilaki o tungalin tayo oversight po tayo lang kakamawin na tamis dito Ria speaker when utong kamugad mamiyak o baki siyan ko nga taulanan orong matang yun o etiem we are fit or kaya and fit sapay kan traktor measurement okay kosan di legislature nintuan menaman magdesa minan kan kakilaki ay hari magday kiray dira mengkilan betul molong kabung na kataragida apay panananawi amigo Speaker, song tuloy pan tungal lagi na tungal lama pitanu dua section. Irawat inanan pwedeng orang pa. Kailangan kamu speaker. Ayun, biasa macam ni benira cancan. Masalah kamu kejiwan ada ni, kalian rujung ti macam ni benira. Kamu senator kor. Kailangan may Mr. Speaker. Tungal sakar masuk pangkurakan, tungal sakar ngawasapal. Pangkupuro mo yung pangkupurakan pa ko. Nuwawo karakarak. Kamagad malawat tayo ka. Rating itimasan pen. Kita kasampal wat. Pero karyaman. Cancalang mau kamagad yung miyaya tayo rating itimasan pen. Kamagad yung masansaler. Koros mautung. Masan iyay. Pwuhng. Masan iso. Kamagad paitar. O assignment wat. Dahil kadla. O chuski. Assignment mo. Koros mautung masa ni yay. Pwuhng masa ni show. Kamagit paitar o assignment mo panasainan sa matay kamitin chayan ko. Assignment kasampal wot makarwaro o kunang ano polto ansyo mata. Viete ira masotay ban po na si Vice Speaker Abram. Kailangan speaker kasabali ito ang siguro nga. Speaker kamel na tahu kan macam macam bagi ranut bersampal. Jadi kau nak bertanya tahu kan macam supaya dakap. Aiman sekarang peramai doktor sedangkan kemal sang nan yubur. Macam kam dikan dan tahu beliau sapal penat dakap wasa kalau itu. Iya man. Assalamualaikum kawai dan Vice Speaker Abram. Pagi biya utupan kamu kutoy pan pone siya moni pan kok pone siya mai kupuren pone siya ma honorable chairman kan senator kan mamiya pakay chairman card An may Mr. Speaker ay tungal wasapal bang kupuro mo yung pangkupurakan pa ko. Sumen nuwaw karakarak sakar kamitin mo ni. Sa langkak subanan taran meeting ng bayo murin siya at ibang count success yung kalangan. pakay sa chairman and moni Kamitin moni and trupanet morinche sabul matai luya kupur nan conference one. Kami chairman simina. Speaker ay tungal jangan wow tapat-tapat. Pagairan members in committee on education lakap pulau wala the floor motion siyang honorable tuwag. Committee education pulau wala lakap ituan pakay sa chairman simina. Chamber. Non-chamber. Kong uyang Vice o member kan Corporation Pate. Acting Chairman and Rosan Mao, Senator Louis. Kailangan may speaker. Tapi tayo tungkol sa karataan wawan patsayang at siyang ang speaker man. Kata sa wala mo may kamitin Rosan Mao. Kahit kama suka na kakuyawi lakap klok riyaw. Ang pitata painting measure song. Dan siya lang mga pakay siyang acting chairman, sabul mamayad kulak Riau, lakap, kamitin, Rosan Mao. Kalangan kami, Chairman Laban. Speaker, sa talay ito wala. Pag-pagi committee yung PWTC, kay kaktiban na kulak, Riau lakap, normal sila kulak Riau, na room Riau, 2, na room 2.
Committee in Education the Rusunmao Clock Riau. Okay, na Riau. Riau Alep, Committee in PWTC Clock Riau Alep, pakai sa Chairman Leban. Panganguyawiyam Vice o member kan Corus and Patrang Chairman Clock Riau Alep lakap. Yet, pakai sa Chairman Jacob. Masular ay panpuna sa kamagit mamiya sang Vice Speaker talang kumaldi sang uyakbur o sa balbana lakap Clock Asia. Amoni panpuna sa miya me patrongan kawadan ni lima. Kamuy Senator Louis? Vice Chairman and Chayan ko, mapagpagi. Vice Chairman in Chayan ko? Senator Liganet? Kalangan ng kumiya, Mr. Speaker, kung nakareset na sa kargano at ang kompromis, Vice Speaker ang naman members, o ilayan kanya, pasensya niya sa murisot. Speaker, ang Chairman, ang Committee ang Jayan ko, inanasansan na niya sa Pumatay report, kakate na nabasar ka anwet o inantakit ang provide members and committee sansal me irene chain ko kati nelen kitatan nomination ka istan and talikan administration sabi ka sampan ko formasyon ni me oversee inantakit member and longkiyo sign committee report kan report silum na bang kakate Professor Ranwet kita lang kakapalin na session plan. Angan Vice Chairman Liganet, kongong essential sang komi. Mailan check sa belum may report sang Committee ng Jayan ko sign kuan ka na Pwuhng nan session ng Ranwet. Kalangan Vice Chairman Liganet, pagpapakai ro kongong biye. Biye masular pakai rai ban po na share kamugot trailer kombaldi o sa palpene lakap Clock Isa. Karus mautum kamagto masani Pwuhng masani so kamagat paita o kalangan Honorable Senator ka Karus sa ulmatay uyakpur RR o traban sa palpene lakap Clock Asia.